Гзав читин вилер халтна чихалдал. Гзав цаярайни вацарай, кталрайни кузайрай кечна ам. Пязурни цургудлахайсан канисаллай мартин ю, чи milli tarixta masa imtihandin iqas elqena. İyi qanifit veri Lezgistanda yaran sıvarin şadviler izvay vaxtunda, ağaz daldal, aqal təcürü niyet aravay alçaq kısari, çixal din yarştir, stal Süleymanın qalis sayana, kana aladarna. İqayı xabardin vana qay harsa vatan ehlidin rikay, çikul çiguriftin eseravuna. Alçaq, qatsay niyet aravay vicdansız kısaris, Lezgi xalqnin tarixtis, kulturadis, Dağıstan'dan şiirati sayana tergizgan kana. Abruçi milletin rüh qatsurunin, usalarunin niyatavay. I edepsuz harekat oldu abruçaz lave malumarna. Çi xalqnin rühtin sadval, şakluvinin kendik ftuna. Ama alçaq niyatin xuruz, çi xurenin adetin insanlar, Dağıstan'dan ve Rusya'dan tarihtis, Kulturdis, hürmetsavay, azur oldu vatan ehliyar qarağına. Aborsan ol toplamışkana ve gile gilavaz, çehi şairdin tar ebedi yazlışanlamışsavay yedigar aradalıq kuni egeçna. Çehi şairdin kol muzey aradalıq kun, doğridani xalqnin zurba etiguniz, adan rüh axtarmıştay imtihandis elqena. Stal Süleyman akol, viçin ümürdün yoldaştın gıler oldu ve kalxozun iştirak volni avaz ağzurli küdvişni qanitsi qudlahayı söz etsignay. İna am viçin ümürdün exirimci yisara yaşamışkana. Xalqdın şairdin ekü qamat, hemişaluq çirikler amukun patal, ağzurni küdvişni yaxsurni qudlahayı söz, şairdin kol muzeydis elqirnay. İna şairdik viçik, adan devirdik kılaz alaqadavay gızaf şiir qatnavay. Şairdin muzeyda adan yaşayıştin, dulanajardin şartar akozvay. İna adan partalar, mayışatta gerek qezvay alatar. Gızaf kadar şkilar, dokumentar, şairdin siftehan ve masa çalaris elqirnavay ktabar. Adan tartıq zurba insan rilhay, kelimayar qatnavay. İna şair kısay mes, am asukay sofra, adan barmak vaçüngü, yeke hürmet divdi qizvay. İna verişi erikay, çehi şairdin ni qizvay. İna adan rüh avay. Ağas daldal, çehi şairik alxunin muzey açıq aydalay inik, ana ağzur oldu insanar xana. Hari söz muzeydi tsud ağzur dalay artıq, şiirat dalrik alay, yaratmışsavay insanlar, nenkisa Dağıstanday, Rusiyaday, hakni yargaltir qetsepatan ülkeray qezvay. Çizurba vatan ehli Rasul Hamzatov, Süleyman'ın şiiratin yıqar qeydayla muqol ağas daldal qeday. Exirimci sefer viç, zalandez načağzavat atay vaq, çerikyal qısandez alama. Adahiz Dağıstan nix kajnavat Allah, Eyran vilyaldi lahanay ada Süleyman akay. Şaz tsay qurdala gühünes sifteyas stal Süleyman'ın şiiratin yok muzeydilay qetse rayondin kulturidin daramahtin hayatta qeydnay. İnsanrin çinra qalaba avay. Çuru ahvalahti geridan gühülar xanvay. Çehi şairdin kol muzey aradalıq kez verisat kez qarağına. Düz sayısan qane muzeydin kompleksin veriç kayar tsiyiq ilalay tsiyiq huvunva. Şairdin kol muzey aradalıq kanva. Ana eksponat harçpin çıkayral etsignava.
музейдин серхатарни кehen шарнава. Инес пезвайр qerni асфальт сана ци қавунва. Шаир қиқир qer жиғирар авадан ламишнава. Серго Орджоникидзе дипшкешай машине ци қавунва. Ада ци даказ нурар гозва. Чимилли ярш арадалхкун, чехи шаирдин Таруникалай райондин қилин, алимдин Зурба рихтин сахиб Нариман Абдулмуталибован хариқан колахтиз элқена. Адан қайом великаз шаирдин кол музей түкір қавунва. Standis nur, Gusvay bahaqash, Küredin abur, dağlar yıldaş. Lezgistandiz nur, Gusvay bahaqash, Küredin abur, dağlar yıldaş. İgit bu bayri, Ktun vay bine, Sirayon vitar. Muzey Tükür Konik Sifteyi Kalaya Geçina, Lezgi Khaldin Zurba Vekil İmam Yaraliyeva için pay, Ktuna. İlk olaklik sifte kün kuturduni hamiya. Ada muzey aradolkponin proyektorini smetadin dokumentar hazırun için hvez kaçunay. İlk hardek çipin gıza pay kutur maşhur vatan ehli Süleyman Kerimovan, skulptor Şarif Şahmardanovan ve Zurba Karçiyatir Zurab Şaydayevan, Raşid Sardarovan ve gıza masa vatan ehlirin taradni Yeke hürmetli rikalğın turnu. Qildin alxişar, hürmetin kelimayar pezva muzey tükür kuvni gıza paykutur, rıçalsı zavodin ve merhemetluvillin teritoriyi dobra fandunin levay bros. Sağıcı vaxtunda xuriz ve muzeydiz pezva riqer asfaltlamışız kümegayı Respublikadin qil Ramazan Abdulatipovas. Музейдин комплекс ЦИИС Хвур ва Икардал Хари Кузгючивал Тхвай, посольство Москвы, общество Динкиль Шумиша Батаевас. Музейдин Рак Дакар, Шаирдин Машин ЦИИ Хвур, Адан Хурин Вирис, ва Паталай Атанак Олахар Тамамарай Пешикарис ва Остарис. Абрун Зехметар Себебиас, Чехи Шаирдин Музейдис, Ведлахай Эмир. Стал Сулейманан Шираттин Великая Якара, ЦИИС Кувунвай музейдиз Махачкалдай хукуматин куллу чирин чехи делегация атанай. Тамамарнавай Калахрал, Авунвай Крарал, Абручпин Еке развивал Калорнай. Музей Ачуханиз Юрижуредин Азурулер Акунвай. Конечно, я думаю, это вторая жизнь, новая жизнь музея, до музея Сулеймана Стальского. Тот дух, который удалось здесь воссоздать, сохранить, тот дух, который здесь был. Вот, конечно, много интересных новых экспонатов добавилось в музей. Вся вот инфраструктура вокруг тоже она обновлена. И вот даже уже смотрим на сад по-новому. Инхе алукнаха веридан вилала югни. Qayağzorni tserid lahay san, tsemjid lahay may. Qe veriri qer agastol dal fizva. Qe Süleyman Babadin muzey açık sabah. Tsi veri burun gühilar açık ya. Havada şad hiseri lovguzva. İnsanların siveral perala. Vilera nur ava. Abur şadya. Veridan vil Allah yuh. Pakamaz Çehi şairdin pametnik ral skver etigунилай. Патарилай, Пезвай Мухаммадар Каршиламишунилай, ва райондин рехбер Нариман Абдулмуталибова, Исан Карлай Вакия, Ачуханилай,
башламеш хана. Сегодня, 18 мая, село Шагастал, Сулейман-Стальский район, да и весь Дагестан отмечает 148-летие народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Открываем торжественно восстановленный дом-музей Сулеймана Стальского. Чуть более года назад на нашей мирной, благодатной земле произошло чудовищное преступление. Был бандитами подожжен музей Сулеймана Стальского. Бандиты хотели посеять панику и смуту в народе. Уверен, что Сулейман будет жить долго в наших сердцах. Несмотря на всякие деструктивные силы, несмотря на лженаучные отношения к Сулейману, он будет жить долго. Защитой его служит его неувядающая поэзия, а также память нашего народа. Слава Сулейману! Чехиша ирстал Сулейман дедис хайюх, кадлахай виши сарин гамеран кол музей ачухунин юх баркайес, верида гостандай, хакни Россия дин гзак перай мухманар атанвай. Абурун арада Дагестан Республика дин крил Рамазан Абдулатипован Умер дин Юлдаш, Инна Калинина, Машур сенатор дин Юлдаш, территория добра Фандунин Викил, Фируза Керимова, Киблепатан территориальный округ да Республика дин Клин Викил, Энрик Муслимов, Республика дин министрар, ведомство дин руководителар, Тарвановай Карчияр, художникар, писателар, ва шаирар авай. Кредин ярар культурдин центради якан карлай мяре катрив эгеждалди шиираттин сувари катанвай шаирин шиирар келун тешкилн. Гүфинлай чехи шаирдин музейдин комплект ачухуни талук арнувай митинг дал рахай вери мухманри жабабдар коловрин клери яратмиштава юлдаши чехи шаирдин ирсиникай адан яратмишунрикай Еке хевестивде чпин хисер раежн. Иқан шад мяре кахтал муниципальный райондин хурметлу ахалия ялахай тарар гае Фируза Керимова дев, Рашид Сардарова, Зураб Шайдаева, Вашуми Шабатаева и хурметлу тарар тести Карзавай шахадат нумаяр вахкана. Иқан калин харекат, ци музей ачухун райондин Баха Мухманартель Инна Калинина де Фируза Керимова де Республика дин культура дин министр Зарема Бутаева де ва шаирдин Таруних-Калай район дин Қир Нариман Абдулмуталибова Клетхана. Чехи шаирдин Камахдавай халдин артист Абдуллах Хабибова Вери Мухман Рейс Вализатун Теклифна. Зурба скульптор Шариф Шахмарданова ва меценат Зураб Шайдаева музей диз пишкеш язгаи чехи шаирдин памятник ачухна. Шаирдин музейдин комплектин вирип пер инсанрин селдай зана. Абру канини кал шадвал иедлай. Zulezgi ya lezgi çalar
چخی شاعر زربا کمال هلیدین شعراتین یو قسان تشکیل ولواس لفنا مات سیوق تاریخ تیز فنا ادا چیچی خلق داغستان دین خلقارین خزان دی کاز ساتیردی مات سفردا ثبوت قونا ای امتحان داینی اقیچنا ام چی خلق ساد بیتاویز وای قدقار سادوایانی بشاری جداچ ام سلیمان ببادین شعراتین یقا مات سفردا تستیقار قونا yaşamış ray, çi halk veri dünyadız maşhur olur Süleyman.